megalayapost.news. Kikun semula ke Christian Endeavour Society ke Balang Presbyterian Seden hapo ke ribu sinod Indian kesengi ya ke Sitrik Risau Kalayo berpeniak cakmat ya ke jingir ke ya ke Youth Week Haswa benjam ya ke jingir ke ya ke Youth Sunday ha ke ba ha ke kesengi la saki ya ke jingi simbenta ke Basharhem jong kikun semula kente bersenrang ke Balang Presbyterian Seden ha ke jingi kun ya ke futsal football tournament ke Bashisingi bala pelong da ke CE Society jong ke Balang ha ke medan futsal ha Seden kumba ke tim jong ke jingir ke ya ke Youth Week but Youth Sunday kala kedeu kisamla ibayat ya ke jingmang blay kumta kisamla ke simbenta ban pen sapreng ke hubor jong ke jingi teli ke jingi shania bat ban sam ya ke hubor halor ke jinglong kongsan jong ke kot ke kya aman lagi parabriu kibala tau kerpang dau blay kasakiru ke jing simbenta jong samla leng bak kenhun balajar kerteng kum ke Juda bat B Jerusalem bat Samaria bat B hapadeng ki kintei bat chenrang ha ke bak kenhun Juda kalayo ban ra ke nam ladu nak ban tak chenrang bat ke Samaria kalara ke nam ladu ha ke leng ki kintei lawan banai musim bensim bentalang ha kene kesengi dau ba SF Lendo advisor ke CE Society Siden uba 3 minut mensong presiden ke CE Society ke Balang Siden jakong Arbi langwa ke bedai ke trai madan nalor ki pro pastor berkinong syarai ke Balang Presbyterian Siden. Persiap Bajai masuk defender pasang Bismillah kali long tenar apa berat lagi tim ada keputusan lagi tim sudah yang pasna sedin ada ketor betul. Stop reprise, reprise. Hadin melihat gol, dari Ketanil, nak bertahan Islam, Hajar Arhusan, kata futsal, jaga Ferik Profesor, kenapa hadir bagi superstar Hanover, kini macam siapa, perkasaan yang lagi jong di tim kijongki, tata melek, lepasan Melayu, barikat biaga hati di gol, pada bahasa Samaria, kayu hati di gol. Kata kemudian kita tenar dari luar mata entah kata Profesor Samaria kalau hidup dia bikin tahu karena dia serang mungkin raya dengan job di Samaria raya dan ilakai yang kasih kasih ramadan ke jemset kerang kemudian kasih ke jam komplek engineer kat juga ada kasih berasisi pas kalau tim Samaria pada berkenan Tetap lihat tim Samaria. Oh. Manrap. Lihat itu. Kesendal. Kefutsal di Kempema. Yes. Samaria. Tetap clear. Dah. Oke. Asli berat tuh. Suri ketemuan dari sisi futsal. Lihat. Utoswa dalam para bayar. Ngayo ya kajingit ke jongpi, ngayo ya kajing atli ke jongpi sitim. Kane kawanra ya ka jinga atli ke jongi hakasi society ke jongi ngakerman banangna sakman bangindon kum kada mensiam. Bangnya don ngayo jinga trailang ha baro gikam
jogasi society. Kene kalau gajing sedang gajungi, jong na usnam arja upsan, kaba kumba katim ko ong ba kisamla kibayat haka jingmang jong ublay, ta ay bangin yat haka jingmang na jong blay kum kisamla. Bangin im gajing im, kaba bah kaba tiu blay, kenapa kiblay? Haba kiyo i gajing im gajungi, kinbut nuksai gajing im gajungi. Ngai kublay baro kitim lalu katim Juda, Samaria bat Bethlehem. Mo nang ni syakmat nginang penbha cucu ya jingla kai gejungi kibangin saya ke haka yurwik tingi ngitskan da ka bajing simentalang ngejong pi kanlong gajing job kanlong gajing kerku ya ki samla kiba don kelang kasih society gejungi Meghalaya Post.news